fidi in to Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimunu ema tiapa ye no mai munsam Kodie munsam yina ne kasebo bijisam ni jasu semina Abo nonsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamu nyina chi anopei. Nana KJC Company Limited akoba semprimo awo boya baba wono na ebo ye chidom. Ame de Sompa kase ebo abremu anopei. Sanso na secure sanitary pad ebo ye chidom. Eji ababa sa kwan so a amana dimo. Na Sompa 106.5 FM kase ebo nam enkran no. Sanso na Sompa 93.1 FM wo Kumasi asante mantemu de station a wo bi atie kase pa. Eye Sompa 93.1 FM ena Kumasi wanso ya iko 100.9 womo wo Paris etie ewa Adamfopa FM takwafo asum ewa Sompa 101.1 FM takrade eye Sompa 103.3 tachima ye Sompa 106.1 ena no chi sunyanefo eje na baba babiem ewa Sompa 98.9 enkranza fo ni hwan wa Sompa 90.7 doma ye Sompa 101.3 FM ena Facebook decoder so ye Sompa FM Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube live Sompa FM live honzu benyaye na your website na yabon bede e de ato ho www.sompaonline.com and na ubenyaye na meka say Nana KJC Company Limited akoba simprimo adansie ho niam e chance ekwa wieye wo mo boye chidom ena secure sanitary parts nso eji ababa ensema ye de ema monopai dedi makotene no ebini also for ya wo hwe wo magana nyina ma wode won samso asomafo anoba adiafa yankania ehon samso 2021 kromfo bi kwa abusuanfo bi fie e wa tasamanso ekwa wi omo niema esan bo wo mutuo be ma no wo mu no na court se nipa no ene yemfa ntum enfie oha eduonu 120 years sanso na mampanye ye rajon domani mahama so abo atofo se na baso ewora na mutu a wo magana economy no otu na ye bepie wo mankasim de yate ne se organizer machine bi pae na brantie bi wonye mfie aduasa ba bi oda no ano odin Ghana Gold Board adekrata bi apie dwa ya watcho sansambi na mwanchen so wo ma meyi omu anu a ebeye kese Public Services Workers Union for nso so bokoko se allowance bi esese mpanifo tua so mo antua a wo mo beye nationwide strike na esese wo mo de omo niam nyina ebegu fom sanso anado hia ya ewo brekum east ye kro ye France chiba so abo amania se won makwan nyo nti omo sraban onye bi mwai Nigeria for ka wo mo de International Monetary Fund IMF for no wo makla ni nyina wo matua se de beya wo mo ebenya wo mahoto ensempie ka wenu ho ne de som se kasebo e wonana KJC Company Limited ko oba semprimo na secure sanitary pad e boye amano edimo anopai ye na moti yenka eyeme Akosua Aboagye obetimi afrem Akosua nshira mene medoba Akosua Ajewa Kodie Boatin Afei ensem nchiremu enie yapie wo Kumasi asantemantam na Kumasi High Court notorious arm robber wo chen atayi a kronobo a wo bonya nsem ketwa ama wo muchem se 2021 November bosomi du ba ko ne de toso aduonu wo bowura abusuani bi anase busuafo bi fie e wo atasamanso e wo Kumasi wo pie ye no wo wiewia wo musika wo mobile phones ne ade
na pharmacist a yɛfrɛ no Michael Dela Agbo Klo wɔne na busuafo na ada anajo ɛna kromfotachi am wo yɛfrɛ no Abdul ɛyɛ kromfotachi am wo kopie hɔ wo pie hɔ wɔsɛ mo fa mo ne mamra ɛna saa kromfo yɛfrɛ no Dominic Afri yɛ wɔnya mfie aduasa mienu yi wɔgyegye wɔn ho sika 1,000 to 500 Ghana cedis wɔn mobile phones mienu wo wieyɛ owura Klu sabde no wɔnya mfie aduanan miensa 43 years ɔma atuo so pay wɔbɔ ne tuo kuno wie asa ekum yaguso wo mu chem se papa wo ya building contractor ena now sanso eye pharmacist a wo ne ma ene ne yere na busuafo da fie e wa tasamanso wo kumase a sa kromfo tachi ma Dominic Afri ye be pie ho a ewie omu wie ne wansan kɔ na wo san bo owura Klu etuo e kan ho na sansem ye omanfo ya ama kopia police fo anim wo ma twe asem no a ama kwantente bia kopia kotia Ashanti Regional Police Command so wo ma fo nyina so ate se ebra his Anna Owura Abdul Razak Esquire wotena adwamu no wase Dominic Afri se bia wo ya aboa wotena nipa mu onya yie efi se wo be wie nipa se kuno de ene sese yetimi de abanka bagu nsade wo kɔhye tokro mu a wontimi mpie biem enti wo wie ye no wo se yemfa abrantie Dominic Afri entum 120 years oha eduonu 120 years na se ehwan wo bewuo ediada na so bo ode abo no se kronobo na afeso atu trusem ne ewudie akoso woni dwumadie nti na sansemi na Deputy Superintendent of Police Head Affairs wan santementem wono na Public Affairs no wada no Owura Godwin Ahyanyo wode ne nsa chance ne wo chiem se High Court wo kumase wo masigina ye na wie na wogiri se Owura Michael Dela Ogboklu a nipa bi wo ennimu no wo mo penasem wo ye pharmacist wo ye na dwuma no wo bo ne bra na 2021 abrantie ko wi ano se ku ne kan ho no wo mabusuafo akoma ebeto wo mo yem I was sorry to so dear friend no so for ya wo show my Ghana nyina ma wode won sam so ayo no monyan for John Abdullah Jinapo wono na wa sha Ghana for nyina abo no wa kire mu se wom se wono wana di kaka ne anu da wo friend sem for hye mu de di tudwa a kire se ba bia wo ma Ghana nyina ma wode ne keka kono ye wo ba sa na fuwa no mienu ene kuma bi sankanea esum betumi aduru wo mayi ne nyina no ye se frango awodo ye de boy ho bra no yade a aka kuma bi na sanam so nti wo hia sika 1.1 billion Ghana cedis Ghana yebetumi dia boy ho bra aka wo bi ama panyipa dia baba tudwa wo se kire mu se ene kwa so bia ama na kuma tutuo na fei kyese ehu boa bo no sanse enei no wo so fo ye wo hwo ma Ghana sika sam so da romanti wo mama won mu bia won ma hyase pa fango no bi nyame yadoma na wo twa wieye ebi betumi aba bepi 1,000 barrels coming in, and so we shouldn't panic. We would be okay. So as I didn't say that there was looming power crisis. On car power, I did confirm that indeed car power had indicated that because of their legacy debts of 400 million, they were threatening to shut down. And also the good news is that we've had a very good fruitful discussion with them. The Ministry of Energy, car power, and Ministry of Finance. We've agreed on a very good roadmap. Consequently, car power has withdrawn that letter, and I can confirm to you that. And so that's also on a positive scale. The government has authorized that all MMDs, except the critical ones, should budget and pay for the electricity, just like you, the normal, ordinary consumer, pays for your electricity. I was only telling Kayon Monyan for John Abdullah Jinapona and what you know, and what they baba to ja atrasa and nay, wo shamwa, ya when you make would do a woman diano, ya can a secretary cabity says schools I would do mu, a fay I are a sabia would draw any labor was no, was there what the other day a Bible from Cassenia Baya, a Brano Biano, one man caniano, able to me so. So, for instance, if you take the school or the hospital, theaters, laboratories, all of them will be segmented so that you won't put 3 meters on them because these are critical institutions. But the Ministry of Finance will budget for them and pay for them. Those that are not considered critical, they would have to budget in their goods and services and pay for that and would insist that they pay for that. Because you, the private consumer, you are paying. So any other agency, unless otherwise designated as critical, would have to pay. And that will be what we are doing. I was so worried. I saw for ya was show my Ghana and Yama what they want some so you were John Abdullah Jinapo. Na ya babe pie ewo Mankasim na ye dru hono ababe de disawre husem BSC eye voter bar new empanifo a wo mo ewo mpotem ho mo eye adwuma na ne nyina efri organizer machine ya se wo tai adwua no wakọ na afei ya ya ma wo kama ya pompe de ma se de ya ye kano no na wo mo chem se organizer ye adwuma wo nim de esi ya sa tai bia na apaye na wo mo ye hu adwuma mo tia ne se to apai
epa ye no said ya brantie prepra efiniti ebesi ne nase se nyame amwo na wontimi nya ne nkwa wo mu chem se wo pia ma ne nso no krai pie fra bontan eti nipa no wo mpotem wo nyina se edi awrahosem nie shoko wo mu ankasa sa bre ye de na kwa akoto roman aban ayarasabe no wo mankasim se emergency care wo se ye nhwe ne fisa ne nso no krai pie na nso na ongui eno na mpanifo chem sa no ye di nti no ye ma ne so se Cape Coast Teaching Hospital no ye mfa ne nko na ye nye ne yesese ye na wo mu anu wo mu wo ho ebrasa wo hawo ne abinidie no esi ye no sei eno mo kom nsem ekire so mpaka sebo It's Yabane, boy, corner, the name, Mojala, Banapa vicinity, Mojaraba. It's a chain of Muna Domana, Bahaka, and a messy, wash a buy a boy could be a Kawase, so a private way, only Yaman, Sunni, Quema, or the Harmon, Ninsame, Bunanam Sebu. It was at the Harmon, since I was no Kuroma hospital. What's off, war, pompe tie. It was Harmon, not a man, appreciate BC. We young be among his mother. When you wait in with chichi, because I have had a BNT. In fact, no more to make Usula baby and easy. We enti arahusam a esiye voter bar new nkosukrom mankasim e won fantepem mensinimu no e won finfin mantem ho e na arahusam esi a wo mo ho chem se we de adabraka ano ohye e kwan asa organizer machine paye e ma bratie ne nsuru nyina ebegu fom a sabre ye hwe no no o mo pai bo no se obetimi enya menkwa Ghana mampanye yera John Dramani Mahama so shase ya wo bon sam shashashaw Ademo ma Ghana photo sam for Dr. Kesa to for sanache mu se wo batena akonya so nche na so na montu apapa ya shase a wo tu am man no economy no afa no ntuma pefra yade a eye ni sho na eni kenyi we aye ne nto abosonko ye ode akwa kopie mu e wo Upper West region eye wa ye wa shase de da se sa fempimienu ane aduonu 9 2024 Ghana fo bi mu hu ne mobo na wan moto aba adema no eno no cha se adwuma na no ani o wan ma shase pa na ye rakesa to forcing bibi wasedachi a wono eno de bema no. Since taking over the reins of government, our focus has been on stabilizing the economy. We therefore presented to Parliament in March this year a budget which was aimed at severely trimming expenditure and channeling the saved revenue into priority programs as promised in our manifesto. I'm happy to report to you that our efforts to stabilize the economy have begun to yield results, and it is evident in the improved performance of our local currency and also a gradual reduction of prices of goods and services in the market. I wish to commend the Honorable Minister of Finance and the Governor of the Bank of Ghana, along with their teams, for the close collaboration and coordination they are displaying in this economic turnaround. I'm sure that by the time the Honorable Minister comes back to Parliament to present his mid-year review budget in August, we will have more good news for Ghanaians. I was so where Ghana man penny yera John Dramani Mahama and an hour bo yera to force and Abasua no what you know. And I watch you say 1.2 pino I want more anchakra. One barra send ya baya. I buy no abashas sunset. Jumadia Shonqua watching din say big push program no anche and you may be PP. My brothers and sisters, Cabinet will soon approve priority projects under the Big Push infrastructural program. Understandably, a significant number of these priority projects will be in the road sector. These works include the dualization of major highways, including the Accra-Kumasi, Accra-Takrade, Accra-Aflawo roads. We'll also tackle major bridges such as the Dambai Bridge, the Chia-Manfrom Bridge, rehabilitation of the Bupe Bridge, Daboya Bridge, and Yape bridges. We're also designing a new expressway between Accra and Kumasi, which will reduce the travel time between the two largest cities in Ghana to about 2.5 hours. I was so where Ghana mampanye yera John Dramani Mahama. Me can we say Ekoba Simpri Monana KJC Company Limited and which is secure sanitary pad nebo ye chidom ami de anopano siakase bo asomo every Sompa 106.5 FM Accra. Na ye to aso no so afo a wo hye enwuma na afensu enwuma ho dwumadie Minister for Labor, Jobs and Employment Dr. Rashid Pepo. Nasema wode ato dwane se sa abranyame ye na dom amanimonyam hye bi aba. Ya appoint ne se wonye coach
Emma Tripartite high level session edema fair recruitment initiative conference eba bekoso every May 19 ekosi 21 International Labour Organization headquarters at Geneva no esi woma betiso eti honorable people ni ono kwa ne beti na dwemu woni honorable Ali bin Said Samik Al Mari wono ye Minister of Labour State of Qatar ono en wono ne beko nakra na no matene dwem no madijuma na conference dwumedie a bekoso yi empanifo hrem say Secretary General edema International Trade Union Confederation and afeso Secretary General edema International Organization of Employers womo ka ho womo nyina ye amansan culture for panyinia womo hwe enwuma ene adwumayefo asetremu yedie womo hwe se pepe ye betimi akoso na Dr. Rashid Peppo say womo be hwe na animu ya eba recruitment system koye faso efa adwumayefo ehun hyehyeye bia ensem fata no yede betu ba bieto na emfranto na panyipa ya wono na hwe kyeresa Ghana God Board aye rasame jafine papai efrimra na wasamba ya no wanu de edikan ya wone amansan adi nkomo wode ato dwa kyerem se wiase mo bi kantam gu so sana hoaro na sabi on na nkwankyerechemu ade chepe wabasha se so do ye mponkodwuma wo kyerem se na yeye wose ene won ma tete sanuoma bi na monche so a Ghana God Board ekyeremu se women strategic mobilization Ghana Limited SML won maka bachiri mu ya won mo hwe sane bayam na ensiesie mapa betumi akoso awo ma Ghana ye godu ehudwade emu na eno ana panyipa kyeremu se wo mo nkonkwo gina ba bia ansensanti ase apam ana wante ye se Ghana God Board nso bibisa no won mo ato ho pono ya kyese won mo ka ho asem na nso nti no Ghana fo yemfa no se ebosiremu ka so obi kokogina ba bi na waka se God Board ene SML won mo sensanti ase apam se ne social media no so ene nam so no adabraka won mo srepa sasa asem no yemontungu wo sasa ya mo anto angu ne kwaba ne se ya anhwa no wo kina bi no wo bi akwakofa asemi no de ababada Ghana fo agye sika ye twakase bono eso na Public Services Workers Union the Matrix Union Congress ye adwumayefo nkabomukuo wo nkrabata esomo no wo makasa chem se wo allowance bi wo ha ban entui na wankasa wuti ho yeyi wo ibone nti wo ntena ho e ma ban form se kan enwa na nkasa eti allowances wo di adwumayefo wo Center for National Culture ka no ene wo maka wo nkrabata mo bata ho no wo nhwe no wo ntui ente sa de a aban bete bi ahua ne nyina fa single spine pay structure no edaso san allowance no esese etua edema sa Public Services Workers Union no mo di adwuma na aba ne kasa wotia strike se wan ka strike kasa na ankyere no a ububa wote ase ne benso a wote ase ne se adwumayefo ede omo ne manyina agu fom no omo so omo nya adwuma na ho na aban epusu no wote ne kankan a na afa waye ho adwuma eti adwumayefo no omo wo Center for National Culture no omo kanka ho any affiliate agencies no womu na nationwide strike no womu boabo womu ho no se ne yesefata aban anye pe ene strike ne de womu beye pa na womu conference a etoso enan a divisional delegates conference ekoso wo Kumase no na deputy general secretary edema womu Owura John Sampa wo bo amane se ade no ba bie duru no de ano ayeden woma pria efi 2024 besi sabre it is allowance na amade a ene empanifo bete womu nka. Apart from our salaries on the single spine, there is what we call the institution-specific allowance. Government has done well to give other of the institutions that belong to us, but CNC is one of the institutions that we have not yet secured the allowance. And we went on strike, but they asked us to hold on after the election. After the election, we have not, and we are urging the government that it is important we attend to those that don't have any allowance yet earlier than we go on strike, because when we delay and we don't give it out, that is what will push the workers to go on the street. But we are looking forward that the new chief executive of Fair Wages and the government will address the concerns of the workers before things get out of hand. If nothing is done about it, we will do what we know how to do best. Nti de nimu no se de ye ka nyina chi de sesa ban ye no wanya de ye ho ade pa ne se ye dwumadi a ye nyina de nyina begu fom eno nso ye kasa ban ete ase pa otrofo panyina be de chire edema Public Services Workers Union Owura John Sampa ene ne Sompa kasebo kasebo yi wotie e wo Sompa 106.5 FM so e wo Accra ene affiliate stations ahodo a e wo Ghana ha nyina ye home so ye ba ye beto so.
So ya toa ensam no eso na Dr. Wano area communication member de ma NPP amanyoko ene ya de hye ya ewo chiba na sa chiba ya kan wasem yi eno ewo Brekum East abato empeso so na wode ato dwa achem se radio basara do bi esunaniwa na so wo de pa ya wo betumi asisu dua na won maka asra mpanyimfo se nka won ye de ma wo mo a enka won maso betumi adwo won ma ayi won makwan wo se ne wo tisi chiriba na wo de wo mo konkunkura wodo ye twetwa nwahia no a akwan no se ne ase bia ye na tete apropansam no ayese kontebe enya sam keto makura enu nti na aka wo bia ma wosere se wodi adawromo Brekum East mra sabadwani won monyafo ye elder Simon Ampaben won hwe no wonya bi mu ese ne be na adehye no makwan no wobetumi agusu ama wo mo yenyina ye citizens yenye spectators yenyina Brekum ha ne bewo ye me chiriba ne nti na niema bi ekoso a ye pese ye ma mpanyimfo asote yenkwa ho asem ni nyina ye chiriba kwan na kakra ni yewura Brekum East MP ma yenya ne nti se within 100 days no obema contractor abakwan ni so na no ye ho ne no le contractor abakwan ni so yehu se be de anwea bi abegugu kwan no so na be de begugu ho no na otwe me ensani keka kobosome yehu hwe wona nkwani so a unhu se bi o ye adwuma wo so na nwea ya rehosem se ya ye tichiriba sensuo to na ye kokroma se de kura de nsuo no ka afamu ana na kakra na nsuo nto no rawe kakra na nsuo to kese a ba be de prague ya beduru ha be hwa na obetimi afam ni wa afa ni wontimi fam ni wa asane anka anya hwe no se contractor no nya maya momma drip machines no ms spread anwea no na roller no mfa so na enye kama na ba be issue sa akwanwe no banya kwan akọ na baba I was your way again at the Shabinum Yate, one more and canon, another Tawano, I communication member, the ma NPP Amanyokua, a watch you bar. Meka musa Sompa 106.5 FM na wutie kaseboyi na enyumekwa ebo ye chido mama ye kaseboya sumo nana KJC company limited ko ba simprimo na adansie ho niema de wa yese kokromoti wusan ho bopo a enye yie na adansie ho niema sa nadoa plywood sahodo building wire cement iron rods roofing sheets sahodo ko ba simprimo ne dimutintiman sa wusi dan ahyase de kwa wiye no wodamufu ankasa eti general building materials de omanfo nyina momochi ene tsada na momra da bia me kasa se wo ye first generation wo obusuamu afa no ato asase a obesi dan na wonhu ni ekosi ne z ni mu alpha and omega konana KJC company limited hono wo mo na wo mo futu free delivery wo ho se depo akese a wo bie wo Ghana ha odi ye adwuma kaso akomase ba bia otuamu sa mantama komako dunsia ne nyina no eko ba simprimo ebo adwuma na no wo ye Church of Pentecost member eti Pentecost force be me na wo ye eko ba simprimo anpa abasobo beje na no anso ena Central Steve for wom say ya cho trailer ya cho truck cars mienu ene ye de che no ena madwuma ponti outstanding services 2023 me say obi a wo nhira ne adom agu ne tiri so nana KJC company limited na nhira ne adom agu ne sunti sa woto adansie ho ne ma free ne nche na wo chance ya wo wie wo chance ya wo wie obi wo ha wo kwota wudu dan mfimfia na wakam de ode bebo sokra na ayetwema me nchen wan ton wo baabi papa enka wo ton na ko ba simpri mu nchen a enka wo dan ko wie dadada enka ne hira na bia bata wo ho fese se wo de ho bodondo na dondon so na asaw eti say ye dan na wo sie wo fie wo office complex anase wo dwuma bibia eya hya ne so se eko ba simpri mu wo de wani be kire ho enti wo betimi afre no e wo akra anase kumase e wo 02043550040 02043550040 na wodem na secure sanitary pad de obapa wonim se wonya no menopause de a busumi bia wo betu kwan na epokokko no se wo twa se wotimi twa ne yie se wo twa ne yie a bra na be hwe se de be ya bibia ebetimi akoso wano na ne nyina ne se secure sanitary pass etimi ejina eyie ema niema ekoso kane pa na eniema ebetimi akoyie no nyina ejina se wo busumi akwantuo no se ye heavy flow se ye light flow ye mpese leakages bia beba ye pese wotimi di akokoduro siesie ho na wotimi di akokoduro epie na wobetimi di akokoduro epie na de akode aba ene sanitary pad na wodi siesie ho no na eye secure sanitary pass na secure sanitary pass no ehun dwumadie no a ye pese ye mama so te ene se secure sanitary pad
ne hye maako dumienu na pel cotton bi etare so saa pel cotton no ekyekye ade ne nonom no kama etina ite se gel no nti wonam ho kora wo hu se bia wabu nsa anansa niema esane ne bo nso eda fom na wobetimi anya long na extra saa minti no ne nyina ehyemu dumienu enti with secure sanitary pass ladies we are secured wobenya bi ewo supermarket corner shops malls and online shops ahodo na no ya mampanyini His Excellency John Dramani Mahama was so becha sanitary pass at the ama Ghana suku for where His Excellency secure sanitary pass na ye proudly made in Ghana no and sesa wo de chenkwa no if say when boswa wabun sampa Ghana ye wazo yankasa na state of the art technology and ye ye it when boswa fefefe it where His Excellency to be maye na wo tono na wo promote made in Ghana product if say secure sanitary pad no Ghana hey ya na ye no proudly made in Ghana this state of the art technology and ye make I will say Sompa 106.5 FM and wuti ye toa kasebono esu I was so your so dear free her number Johnny ya wajina doma this year. I would doma east about to so when monyan for a Rahel Osua. One also idea to Jaya watcher say wo shamo panwa and name prewanyi saying aya dear dos one ye mabawa just one more nana jo and kuranke to our sanko manuku among machine home now wa share be boasan ya baya dache a kwabana sanko kurana mewa for motos ha a baba samabu diamuno mushoye be diabuano sa phone and ne one more tia say our mema so wo be kwa akoda keto akora be san fihia ne dumienu na wone mema be san miensa enan ene twempena e wo sukum wo kire sa nneoma no nyina no mmoa ama kyase suku hu nsansam wo don sa akoda no wontumi emfa mo ho bra aka ho bi ama wode adesode atodwa ya wasra batan ahwefo sayam ye ninkuye nkoda no ho sansade keka kono ano aya kwakoye den ebra oba pa Rahel wo wusu wa wone nsamtwofo edi nkomo no sayi ena no cheche ni nsem Kuranu ya mu eta esua subam bia ensem fata efidi bruni efre ne peer group onye na dwene batayon kuguru nti obekọ mano ebinom efa mpaso goro ne niema de nka ne se primarital sex deni sebe enso hwekura bi kura na nafuru amia asmedwa from my deliver be 2 3 4 kura da se time omo exams no da mpaso a enya basan je exams no wanye bidu no afi mama no so most of them involve drugs abuse and so more. I was your way I am Rasaba Johnny ya wajina wade ma manfo I want ma East about to person so Rahel so one and watch no and bankrupt panyin yira wusu osaiken one so adekakra eto aso ya watch say wo basra da BC ye mo fra ne baba chro no wo mo hwe na po won mo NGB usua ana ye my presentation me kan ho asem say ye ko bisa ne ye ni akyerkyerefo no ye wura director don man edikan akyero mo ndi enya ade bia ne be ko bisa ade foforo bia ne wadikan class exercises na exams na we eno an ye ko bisa ho asem timi hu ne ntia say o yiro ho ase chinchinchina sabi me twere krata bi dia hyema se ne so on and so forth exam or practice wow enti we dia kwanya ye faso de tunkura no fo so bia ye dikan akasa akyero mo ye main entertain fie bia ne wadikan akyerkyerefo no dia ma no eno an bebe assess no be bisa so ne be kire no akyerkyerefo no kire no na wadwene ya ho I was aware Doma East Mansino bankrupt Japan Yara say Wisuken. Alfay on Monyan for Philip Adom Danso, one ya Doma East, Mansino Director of Education, Yaonum, and now also added to us so I bomb penny for Basso, say one more dear pa, Sabrano Branobiano, woman crano adresi. Ichemuna, the info to me train, and my cabia bay 3 days, Nedim, Bidisa Abrami. Now, many honorable, then in penny for traditions also. Or cancer on the was some formula or the changing number and pass to changing us at the day. Jimaminia. Honorable can say, or my masset. Nankoranum Fanko to supermarket. Eti ya bompa ya good masset is. Neskin Kwan could I go a day. I could just say supermarket. Let me say, a patient could I know. Going to be crow or moon masset in view. 60 degrees square. 45 degrees. I was your Philip Adomadanson and Doma East, Mansino Director of Education.
Yentu akasiebo no so Owura Godfred Donyina ye Chief Field Officer at the National Commission for Civic Education NCC wo mo na church o man bapa dwumedie wo mo chem say free bibi Constitution Week no na se kira ne se na wotwe bia na ye disi ho na amammo mra a ye di bu o man Ghana na ne asiesie ne ya church no manfo atiase na o mahu constitutional history ya bakwasam ekwan nam so ma 1992 Constitution no kra ebe ye adwuma na de ba kwasese Ghana fo etiase ne se previous government anasa abandada no yenya Constitution bebrebe ye na ebotugui ansa na 1992 no ye ba be ye foforo. Officially Ghana shasi aye Kwame Nkrumah eje independence ena ebenya Ghana enti ho no yenya constitution a ye de ye adwuma to aba ma Kwame Nkrumah be ye president 1966 there if you ho no ye hu say aman to go bebre aba soja for be to elected president na ye to agu na ye constitution foforo na ya san be to agu enti wo hwe ye constitution ye use say ye say the fourth republican constitution them say since independence in constitution ya ye na ye to agu ba akum yenu miensa duru mre bi ne hu Ghana for no hu say sisi no ese ye mra ye be bu o man no then time administration na ho PNDC na Chairman Lawrence o ye nhye say ye ko democracy Ghana for nyina so gitum say ese kabima minka bia mamu no ye didi dwuma enti at that time no moti committee a mo ko Ghana ba bia kwaji adwenkyere e de tworo ye constitution 28th April 1992 and I draft ye de nse nyina gutum more than 97% and tum se yemfa saa emra no enye adwuma nanu achi no Owura Donyina to aso biem se ade ba ko nso pese odi tudwane se oba ade bobrem no yemmo ho ban eni kwanse yesai no na wo hwe illegal mining na se galamse a ekoso yensuwa ene yenkwa ya dane mfofo no a na bran so se Ghana for ade nan esifom amane na hyede ba ko ehu hia pa ne se eyese yema our environment ehu hia yempa eyi ye ko school ye say environment ye things around us niema atwa ye ho ahia niema so atwa ye ho ahia na ye niema eboa ma ye anamuntu ana ye development ne ekosoro enti oba studio ha computer mixer microphone na eboa ma ye dwumadi as FM station eko nti ye say na dem say ye say studio enti niema atwa ye ho ahia as oman ne bi ye nsuo ebi ye mframa awia nnua ne ne kekan ka ho nyina enti sa niema ne ye say na ka hu say ye asetena ewo Ghana asase so ye say no enti ye say ye bom modern say ye bebo ye environment no ba bia yete eho ban enti galamsey e ya de a ye timamfo no ye de say ye nsuo ne ye forest enka hu say enua na ma ye mframa o enti ye ko school no ye say when the last tree died the last man died enti dua ebewu a etwato no nipa so etwato so ebewu enti nua dodo a ye twa agui ye hwe nipa dodo a ye kuom enya wa say Ghana nipa wu bebre dem say ye twadua bia nipa wu. We Owura Godfred Donyina ye Chief Field Officer at the National Commission for Civic Education on the chief say Ghana ye budu ba ko bre to famo a nipa ewu ntinua no ye ma nsisi wo se de be nipa betimi anya nkwa amansan so makrofo brekum bono region eno de amane boyi ebai Afaye ko alatayao Nigeria memu na ya de honsam ababasom na 2020 eponi mu na Nigeria man no ade wo mo kokodom IMF sere sanka wo benya bosia 3.4 billion US dollars na wotumi dia ba wo mo bra sane ya wo ma Ghana na nsen antam no abandada na penso wo de no ho koye ya IMF wo man ne yakonya sika twitwiri die die afri mu no na eno ana ya totia sa Nigeria ban wo no mabomoden a ama sa sika no a wakwaje ye arifri IMF one month chain sa wade bobo man no bra ya 3.4 billion no one ma share atua sa sika no de afri ho ya ene wo hwe IMF wo mo list mu efa wo mo de one mo kan wa Nigeria man no wo betumi aka sesu dua sa wo mo ade wo mo ho na ene mpanyefo kire mu sa wo Nigeria man no a e wo mo sa wo mo ni bidia sa ne o ma Ghana ye ni bie no na so wo bo mo de biada sa wo betumi aye bi ade abo akikiro ne one mo ka aya na one mo de na IMF nso empempi no an ko say so do nkokodom wo mo ema wo ma osika twitwiri die ne nyoma kyesai no a na wo mo de wo hyesronko ato so efa wo nsese bia wo baye kwan abefa so abefa adwumefo ani ade eno na kan wo bi ma Nigeria man panyin kina se ya wodwene ho yesa da bi e wo se wo twia wo mo kade ma wo mo brebra ma amane ma na wo bi yanfa na sem enkosa ne baye betumi aboa ama Nigeria man no ankasa won mo sika sem ebetumi akoyie ede ama wonum Oma this year quantity bia kopie koti anopa no nsia kase bo Sompa 106.5 FM sana ha ne DC na ensema ye de som no pe de makoti ne bi ene se arawosem bi esi 2021 ebra kromfo bi a ne timu oden obowura abrantie bi a ye frɛ no dela o agboklo na busuafie e watasamanso
Owi na niema wie ye no obo ne tuo ku no court say yemfa ne ntum 120 years. Sanso ana wasofo ya washo magana nyina ma wode won sanso de ato dwase mo bia comment tutu yankania no ebegina so. Public Services Workers Union for Akasa Moka Trades Union Congress ho say o allowance bi abantu ya na ban ya ntu a kasa abanti ase e wo strike eye omudi omunyema nyina ebegu fom. Ghana mampanyina jina ntumi so abo magana foto sanfo abaso se economy no ejina ne naso. Kasieboyi esan fan Sompa Kasie pa 93.1 FM e wokumase adehye 1 santimem Sompa 93.1 FM no mutie e ho no mo fa Kasieboyi efriye Ayiko FM so wokumase wa 100.9 Paris France nso ya damfo pa radio Sompa takwa de techi mansunyane enkranza doma Sompa FM decoder so benya ye na Facebook live ye Sompa 106.5 FM akra na Facebook live enso so echi no ye wo YouTube live nso ye Sompa FM live ye website ye www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited the Kuoba Simprimo Eboye Chidom Emma Kasieboyi Edi Musanso na secure sanitary pardon so eka wo muso muboye Chidom no kakranso ni Point Homeopathy Clinic one so Aboagye Chidom ebi anafe Hajia Special Foods was what the local foods pa na ebetom abo one mu nyina ka ho bi na waso yasena anuanom banu yebetena sie Akosua Kodie boaten mene mimame Akosua Aboagye ubetimi afrem Akosua nsha ye ho beso yekoba ye de Ghana today ebebremu Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on but Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia.